Umuzi wase South Africa, umuzi wakwaZulu seKZN la. SiseThekwini. Sisemzinyathi. Kusema Nyasini la sikhona. Kuseyibisini la ekhaya. Ama cases ngihlale ngiwenza. Ngijwayele ukwenza kakhulu umsebenzi engicabanga uNkulunkulu ungibizele kuwona ukulekelela la kufanele ngilekelele khona. Kodwa leya namhlanje yehlukile ngoba umsebenzi lo osenhlizweni yami kakhulu osondelene kakhulu nenhliziyo yami icase le esondelene kakhulu nenhliziyo yami ngoba ngithi nje sila ABCne babo sibisi cabanga ukuthi ngimaze kahle beko 2015 ukumazi kwami kahle indoda le ebithandaza kakhulu indoda ethandazayo into ebisenza sizwane nayo ithandaza futhi ngalokho kweqiniso into enzekile ke ngolwesine ube sedanyini inanda dam thandazela abantu njengendlela futhi ajwayele ngayo kodwa okwenzekile lapho kunenkosazana ephunyukile yashelela yangena emanzini wathi uyayibamba kwakuhamba kwaba yiswambithi bahamba namanzi bobabili bazama abantu ababekhona ngendlela abazame ngayo kodwa ugcine kwazi ukutholakala futhi ukhishwa amanzi hayi ngoba bembamba ukhishwa amanzi kube intombazane njengamanje usuku lesithathu ubaba uSibisi akakatholakala so into eyenza ukuthi ngithi ibhlungu ngokuphindiwe ngihlala ngenza indaba ezibhlungu ukuthi umuntu oseduze nenhliziyo yami indoda lebengikhulisa ekuthandazeni ukuthi makuthandazwa ukhuluma noNkulunkulu izinto ziyenzeka njengamanje mawungena lapha phakathi kwaleli gceke uyabona umunyu ubhalwe emehlweni wonke umuntu la umfundisi lona mina ngithi umfundisi noma ku archbishop esimbiza kanje athi umfundisi owaziwayo indoda ethandazayo ngisho abune inkinga engakanani bufika la inkinga yakho mhlawumbe izophelela eNanda Dam nami ezami inkinga zaphela khona eNanda Dam ngagezwa khona eNanda Dam mawuqeda lapho ungayanga eNanda Dam uzoya empophomeni mawungayanga empophomeni uzoyolwandle indoda esebenza ngamanzi ebisebenza ngamanzi kakhulu inkinga zabantu beqeda ngamanzi ngisho ukuthi imozwa se-South Africa silahlekelwe kakhulu namanje kusabhudulwa amaphoyisa lapha edanyini uyabhudulwa nabazalwane basahlela lapha edanyini bayabhudula ukuthi nje kutholakale ke manje ithambo sesicela nje ukukhuleka lokukhulekela imvelo ukuthi kukhulume imvelo manje ngoba imvelo engakhuluma amanzi sengakhuluma amanzi sengakhuluma inhlabathi izothina imvelo azothina amanzi azothi asimncwabi thina la emanzini besithi inhlabathi asikungcwabi ungambelwe yilokho kuphela okuzomenza ukuthi aphume abe ngaphandle kwamanzi bese siyamthatha sizombeka ngendlela okuyiyona so ngibhlungu kakhulu South Africa ngibhlungu kakhulu umuzwa waseKZN ngibhlungu kakhulu umuzwa waseThekwini ngoba indoda le ngila ngikhona today makhulunywa ngabantu abacijile ithalente enilibonayo abangicijile ile ndoda le enamhlanje silana sizobhonga emswanini iyona ngicijile iyona engikhulisile engikhulisa ngokweqiniso ukuthi emhlabeni unyathela kanjani indoda ebesithandaza nawo la ngifika ngiqala la ekhaya ngicine kwaku 2015 ngangena kulo round inkinga zami ngangazazi ukuthi ingakanani kwakumnyama amehlo ngakwazi ngisho ukwenzani kodwa into awayenza saya kunendle ngale ngemuva mase siqeda la senza lokho ukuthandaza nje thandaza sase sibeka umnikelo phansi ongengakanani futhi ngicabanga ukuthi kwaku 50 rand owodwa sase siyasuka lapho sase siyogeza kulo leli damu la yena namhlanje angabuya ngakhona abantu abaningi bazofakaza ukuthi bagezwa lapha bebuye izinto zabo beyibone ikhiphuzela emhlabeni yena indoda obongayidlula la bongamdlula la indoda enganakekile indoda engaphakeme kodwa umsebenzi kaNkulunkulu ibiwazi iyawazi asithembe ukuthi uNkulunkulu uthe isosha lakhe lizofela emsebenzini wakhe muzo se-South Africa sibhlungu noma imiphi imizamo engavela siyajabulela umndeni waseyibisini nezihlobo ihlobo ekhweni lakhe kwankiti sithi nje kwehlanga lungehlanga lungehli ngoba isimo lesi nobani sekubhalwe emehlweni manje umbhalo ubhaliwe ukuthi hayi masimthola siyomthola kodwa ngeke simthole eseyilesa simo lesi
sibonge kakhulu uNkulunkulu. Musi wase South Africa se-KZN la kuKwaZulu sise emkhandlwini weTheku mawubona la umlomo lo weNanda Dam uma uyala esheya ushinde umuntu ongazi awuqhamuka ngale ngemuva uqhamuka eNdwedwe uqhamuka eNanda uyaqala ukutholela kuthini uye ushwini khamba uzwa phezulu komolweni noma uye eHillcrest silana-ke namhlanje umgcibelo size ngomuga isehlo esehlenini ngolwesine kuleli damu kunabantu ababili abamithi ngolwesine abothula isikhathi kodwa eceleni kwami nomfowethu uzozethula ukuthi ubani bekwenze njani ukuyiphi inkonzo mfowethu asinikeze amagama aphelele kamela ngisibonisho wabaZulu isona inkonza eGalile Church in Zion endaweni yaseManyasini ngaphansi ka-Archbishop Usizi. Ngolesine besilapha sathi masize lapha sizokwenza isebenzelo so siyenzile isebenzelo besingangeni la emanzini phakathi asingenanga la emanzini isebenzelo yezilila ngaphandle kwamanzi umuntu bevuqa laphana bese maseguqile omama abebekhethe ukuthi bathela abantu ngamabhakede bebathela ngamabhakede amabhakede lawo ngomama ubaba wethu ubaba omkhulu wethu yena la umuntu osekhethekile ngamabhakede wethu ubemkhulekela umuntu encika ngapha ngoba dambe khulike ngapha esishaya le yadawo into-ke eyenzekile kuthe sekusela abantu abathathu osisi abawu-2 kanye nami ebesingakangeni ukuthi singene nathi sithelwe ngamabhakede sisalindile kwasuka omunye usisi obethandazelwa ogama lakhe ubusisiwe owakwamazibuko ubusisiwe mayiqeda lapha ubaba esaphiyekela omunye la usisiwe abantu phela baphuma ngapho ukuze bengezi kuya ngapho so ukuthi uthe mayiphuma la kulamanzi athi washelelela uthe mayishelelela kanti ubaba useduze kwakhe ubaba wethe yambamba uthe uyambamba kanti umzimba wakhe wonke usungapha so ubaba nobusisiwe bangena la uthe mabengena la phela bevuka khona la bayovuka lapha lapho kupila khona manje uthe mabevuka lapho kupila khona manje bavuka babonke baphuma phansi kuvuka ngendlela abahifuzela ngayo nangendlela benza ngayo bahambile-ke sesimi la bahamba ngabonke bayahamba ngoba umuntu obekhona bekuyimina ngedwa umuntu wesilisa ngahamba mina ngasuka la ngasho ngama ngapha into bengiyini uma kwenzeka sizokwenza njani sizovimba phambili cha abashonanga ezansi babuye namanzi lapha thema ngibabonke babuya namanzi ngase ngizama ukungena lapha ngithe mangena amanzi kimi befika la so ngizamile ukungena uthe ubaba engibamba kuleli side leli ubaba ungibambe ngapha usisi wangibamba ngapha banele ukungibamba nje ngoba ngathi khona into engibuyisele emuva thema engibuyisele emuva kanti sekushuthi ila ukushona khona ngavele nami ngashona kanye nabo phansi thema ngishona phansi sathola lapho ukuthi sahlukana-ke lapho nami ngalwela ukuthi manje ngiphume ngicabanga ukuthi lesikhathi ngishona phakathi ingoba mina isikhathi isicwila ingoba mina vele bekade ngiqeda ukuphefumula ubaba nobusi isikhathi behamba la vele bese bephuma khona behambe becwila bevela kanjalo kwasuka lapho nami ngaphuma semasicwila mina ngathola ukuphuma sahlukana lapho nobaba semahlukana ngisaguqe ngamadolo kade ngiphuma ngeza umsindo webusi nangubusi ehamba kuthe kusuka lapha ngathi ngaqalaza kuleli side ngama ngiqalaza ngangabona umuntu ola emanzini ngabona abazalwane bememeza ngathi mangibuka lapha lamanzi la hamba ngabona usisi ikhanda lakhe lidekile lawo lakhe lidekile ngaleso sikhathi-ke uma ngibone usisibusu uphakamisa isandla wase bengiyitshela mina ukuthi uvala amakhala ngoba nami bekade
ngiphakathi emanzini ngabona ngendlela asithele ngayo laphana ukuthi shuthi cha impela uSisi uyahamba ngoba ubentanta emanzini simlandelile kusisi-ke samlandela uSisi aphela amandla ngoba khona umfana okuthiwa uGuni manje izwi igama lakho naye oqhamuke emva kwami ngamcela ukuthi mfana ngicela ungiphuthumele ungiyele lapha ezansi kunomuntu ohambayo uSisibusi esimthole khona simthole about 3 to 4 kilometers esuka la simthole khona mangibuza Gundi ngoba uGundi omtholile mangibuza Gundi ukuthi uGundi umthole esebhajwe etsheni so wamkhipha lapho sazama ukumfutha usisi wethu siyamfutha simyukuza namanzi simkhipha amanzi hayi sakwenza lokho kwenzeka amanzi ephuma ngamakhala amanzi ephuma ngomlomo emva kwalokho uSisi sambona ukuthi hayi uNkulunkulu usemthathile azama ukumcimelisa sathatha nengubo yakhe beyigqokile samboza ngayo ngoba nangaphansi ubeyigqokile samboza ngayo ngabo sabuya ke lapho sekufuna ubaba-ke kufuniwe kubaba-ke kakhulu kufuniwe Muzi wase-South Africa niyayibonela niyayizwela udaba olubuhlungu olwehlile olwesine uyabona-ke njengoba sila uma uzobheka ezansi laphaya awubheka la phezulu kunabantu la phezulu nabo abazama ukuthi bezobheka abantu sebelala la edanini kodwa-ke into ephawulekayo njengamanje ukuthi kwenzeka la ayisezandleni zemvelo kuphela ngoba into manje esikhulekelwayo sekukhulekelwa ukuthi kukhulunywe nemvelo kube imvelo ezokhipha ubaba uSibisi la emanzini bekwazi ukuthola ithambo lakhe beyolibeka ngendlela ehloniphekile ngoba sekuyabonakala ukuthi noma ngabe siyathanda noma siyafisa kodwa ngeke senzeka ngokwemicabango yethu into esizokwenzeka sekuzokwenzeka ngendlela yemvelo sekuzokwenzeka ngendlela kaNkulunkulu kubuhlungu kakhulu silana-ke nathi sizozama sibheka ukuthi khona mhlambe umuntu angavuka nakho noma ubani onecebo noma ubani owaziyo ukuthi kwenzeka kanjani angalekelela angeke sizokhuluma ngoba vele lesimo siyaqhubeka solokhu sinazisa nje ukuthi kuzo zonke inkundla zokuxhumana ukuthi sekuhambe kwafika so uma sivela la ukhombisa abazalwane lapha ezansi obona ukuthi nakhona balindele khona ukuthi-ke uma kungenzeka ukuthi ubesela uma iphunyuka eyale kube ukuthi bahlangabezana nayo singazi-ke ukuthi sengatholakala mhlambe la ngoba lona omunye uma kuthiwa utholakale about 3 kilometers away kusho ukuthi kuningi vele okungenzeka silindele noma yini muzi wase-South Africa muzi wase-KZN inandademle umlomo wenandademle uma uyale uye ushwini uma uyale uyenanda njengoba-ke ngike ngachaza ukuthi umuga esize ngawo la ngoba kumgqibelo ndiyikhathi kungo-4 mgqibelo namhlanje la kuminze khona abantu ababili bekade kuzobhabhadiswa la kodwa-ke esikudlulisayo kakhulu ukuthi sikwazi nathi ukushesha sizocoshela izinto ezenzeke ezweni asibonge kakhulu halfway fort ePotchefstroom ngaphansi kobuholi basicelo enyandeni siphinde futhi sibonge kakhulu kukhanya project okungaphansi kobuholi kababa uMabuzo omunye nje onjiniyela abakhona lapha eBalito silana today ingenxa ukuthi kubona bakwazi ukuthi besixhase omunye usifakele udizili omunye asinikeze imoto siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi nathi kuzobamba iqhaza sibonga ukuthi ikuphi nathi esingakwenza emphakathini sibonge kakhulu bafowethu niqhubeke njalo nisupporte nabanye siyacela ukuthi besupporte sikwazi ukuthi silekelelane eSouth Africa. South Africa ayibe isigodi abantu base-South Africa bese sigodini abantu besigodi bayathandana bayazisana bayahambelana bayanakekelana yilokho esikufuna ukuthi South Africa sifuna ukuyenza isigodi sibonge kakhulu baxhasi bethu.